Maloi lang madia ho e ki moene nei ai Tonga kotoa, whiwhike tantale rei ki motolo, ki o mo uniongo mo le te o me television e Tonga ki e whiawhi pule rulu koe ni aho hongo fulu o sune. Ia wakaiki ngahi talanoa na lahi o e hoa. Hala ia e whafonga kakai o e wa tahataha ka koe minister whanua to ki tāta ni ala fusmalohi, ki e mau i ai lao whini, ko hi koe ngahi tokoni nau interneti Starlink, ne tu whaki i e wai hi tau ko osi, ne tu ni e whamau a ngā koe totongia ki whakaloto i pe koe bribery. Whailonga i e pirinisiata ai ka katoa ngahi ngā ue whalelei o i holo whatwhala i whale lalawa i kolovai aniafi. Pea te wataha te iho ki he whailonga i ai maka whakamanatu o i kau ngā ue whakamisnale e nau tōtau i tongani o tānu i haa te iho koe ko ngai e ngahi pokalama ki he whailonga i o sentuliwa o i Latu. Ia pepe kai ki he whaikiki ko ia ngā hiongongo, he whoki ki he whamui taha me he malai o i sipoti, mo e whamatala ia i he uniongongo ko ia i le te o me television i tonga ki he haumani. I he wakai koe ki whaikiki ko au popua aho. Ko halaia i e whamau anga ai whafofonga kakai o e wa tahataha ka koe minister o i potinga ue whanua sa vea palani mo i koloa whakanatu Latu ki tāta ni ala fusmalohi ki he mau i ai lao whili whaleanea ai ana i tutu uni ai ai whamau anga koe ngahi tokoni koe nau pe mea ngā ue ki interneti i loa koe Starlink na i tu whaki i he vai whanua e wā i he tau ko osi koe totongia ki whakalotoi pe koe bribery. Koe hopoin i hono whakailo e kaunga kandidati whiri whalea lea o eua tahataha, ka koe whafofonga whalea lea mālolo pe o i wāhenga ko te vita lawe māu. Oku atarewa ke whakahoko ai tangi whilawe i moiola ko ia o e hopo koe ni, ai oku tolo ia i ai whakahoko e tū ni ki he whataianga i koe aola i whiri ka e warewa ko ka kanto e ngā ue, pimunga ngā ue ko ia i hopo tangi. Koe minister whika tōlueni i he pureanga lolotonga ki halaia i hono mau i e lao whiri lolotonga koe e whiri whanea rea o tau ko si. Koe hoi ki minister e tō nima na e whakailo i he ngahi tukuaki i koe ni o whilawe i mau i e lao whiri kaua e whaufonga niwa taha whitu ka na e hoko whoko minister paanga lata tangimana whaufonga o Tongatapu ka koe minister taki mamata me ngahi ngāo e lalahi e pureanga se misika whaufonga o Tongatapu hiwa ka koe minister paanga hō mai mo tūte 17 tō mo ua mo whaufonga koe o wau taha o no ka koe tōn pare mia ia pe ke minister lao mo whiwhakatau aki mo langa whakalakalaka whakaekonomika toke tā viriami Latu. Ko mahino ai toko ua, ko hao ia i ngā hopo koe ni, 17 tō mo ua, pe ke toke tā viriami Latu. Pea koe toko tolu rewa, ko whakahara ia he whakamau anga, ai au nau tatari lewa ni ki hono whakahoko koe ia ngā hopo tangi. I he lorotongane ku ke puke ai e se misika mo Daniela Fusmalohi a hana lakanga i he kāpneti, kana e whakawhisi whoki a lanta tangi mana me he lakanga minister. Nā e mea tā mapirinisiata o whakailonga i aniawhi e ka kātai ngahi ngā ue ki ono whakalelei o i holo whatwhala i whale lalawa o e siaswesiliana o kolovai. Nā mea ai whoki mui palestini o i siasi whai whikauta ki tāte vita hawea o whakatāpui e ngā ue ko lava ai a ko whakatāle vaini ki te hoko ato e ngai aki o i holo. Koe ngahi ngā ue ni koe konga pēr te ue kai ngā ki ngahi polokalama kātoanga i o sentuliwa o i Lotu i he konga ki mui o mahinani. O kia e whiawhia makehi he kai ngā mei kolovai, ko hi koe whailonga i ai pe whuki heni mo i sentuliwa o i apia ko nasa leti, ai a koe lau tohi sii ai siaswesilia nauktu i kolovai, ai a koe fōfua apia koe ni i tongani i he whotu o he kau ngā ue whakamisnale, ne nau ahia tongani i he whaka o mai koia ai Lotu whakakalistia ne ki tongani i he taue o wangi au me iai. Pea kua toi pea ngahi nau aho pea whailonga i mokātonga i tongani, ai au sia e tau e wangi au e Lotu. Ko whatutu uai e ngahi polokalama ki he kehe ki whailonga i aki, ai fu maka mai le mahu i ngani. O longolongo kātoa ngai e kāinga i tu iha te iho, i he te waki ta tāla ai maka whakamanatu, ai kau la māsa, ka koe kau ngāwe whakamisnale me i Piritania, na nau tōtau i tongani i he tau tā whitu hiwa whitu, o tanu i ha te iho.
I he whakaike eke au ngongo li te o mo television i Tonga mo ho eki me mi patala siti lahi o ha te iho fuiwa kawaliku. Na ne mea o pehe koe kau fuafua ngā wefka misnale e toko hongo fulu na nau whalau mai me Piritania ki Tongani koe whakamafola ai Latu. Koe toko hongo fulu koe ni, koe toko tolua i nei awe i hawea tu i ha te iho vea sii aho nau sino o tanu i ha te iho. Koe tupu anga e malolo e kau ngā wifka misnale koe ni i hono whakapongi ki nau tolu i he taimi nei kei hoko ai whekolo aki pe he ki he tau me tau whakalele moa i he tau taha fitu hi wawalu. O kumahino o kute eki ki whakapapau i he wheitu to tonu e whaitoka ne tanu ai kau ngā wifka misnale i toko tolu koe ni i ha te iho. Ka ok e tala historia nei tanu ki nau tolu i he kelekele nei oluraki langa ai whale lotu sia Swesiliana i ha te iho. Aia koe kau misnari ko nina nau tu uta mai ki Tongani i he taha fitu hiwa fitu. Pea i he taha fitu hiwa walu, na ia i lewa toko tolu nai o mai o nofo i ha te iho. Ka kono whakatoa i kau lamo sa koe na nau mai ko toko hongo fulu. Aia koe toko tolu e ni nai o mai koe ki ha te iho ni. Pea na nau nofo pe i ho nau api nai ui pe ko pola ta ane. Pea ko pola ta ane eni ai api koe na nau nofo ai na tu ua e whare lotu. Urak whare lotu koe o ha te iho ni. Pea nau toki hiki mai koe ni ke whare lotu fo oue aho ni. Ka koe neongo ai whaifoke tako pehe ko i kai ki ton ke toi whahalawe ia ke he kau misnare ko ia he ko hiko mea ia he taa he senturi ko ia taha fita wala. Ka koe nia koe alo koe whamanatu e nia o senturi hono ua, aia koe tau whanonga tu e nia tau tau ke senturi hono tolu. Ka e taim ta tau o kufu mahu inga pe ia ki ha te iho. Ai kau misnare he whamanatu o e tau wange au e lotu he oku tui lahi pe a ha te iho. Oku iai pe a ngahi uwhainga maari e lahi a oku a usia ia e ki kolo koe ko ha te iho. Pea o ki ai pe tu ia koe toto o ki nau tolu ai kau misnare na nau pekia maa ata i ha te iho ni koe pulo pula mo u ia o i lotu i ha te iho. Pea o ku mau whaka ampe ke whakakau nau tolu i he manatua i he katoanga i o e tau a senturi hono ua o i lotu. Taimi koe na nau tu uta mai ki Tongatapu ni ko taimi na kei whai a whekolo aki koe whaka loto whonua. Penai hangi koe kulawa e nai koe taimi na whai ai tau whakarere moa i Tongani. Ai koe taimi na kei whakapo uri a Tongani. Koe ke ulawe i hau whetu o kuiai ho nau whai tō kato tonu. Koe mea pe ko ulawe i me he tala noa ai historia pe tala noa pe ai whanga kui he taimi koe ko hawea tu i ha te iho vea si na ne hanga o whakama opo mai ai sino o e kaupekia o mai o tanu pe hange koe whakakau koe ni ke tatala koe maka whakamanatu koe kuongani koe toko taho ko hawea tu i ha te iho taimi ni ko hawea tu i ha te iho ko vea si hono hingoa. Aia na ton pe mahalo ke whekumi pe koe tau whe na tui ha te ha vea si. Te tui whamala ala ka waliku ki he mau inga a hono whakotu e maka whamanatu koe ni, kau hiko tahu i a historia me he tau tangata ki he tau tangata. Koe ne mahu inga koe o maka koe ni, kono whaka pea o mahino pea, ko hono whaka ilongai, ai tau senturi o lotu, tau kono mo ni nai koe mahu inga ia. Pea toki whakakau o whakalawe atu pe kau misnare, ka koe no mahu inga koe ke tuu, ko historia nea e alue he taimi loloa. Te mau malolo, mau tolu, aluhake mau whanau, aluhake mo whangamakapuna, oku nau hanga o ilo, pe a historia o whelawe e mo tau e wangi au koe ni oi lotu. Kono mahu inga o na ia. Pea i kai ko ia pe whanongo pe ke whaalawe a kau whaiwhekau, mo kau taki he siasi, ngari o ku mauhanga katoanga i ha mea kua mau situa me iai,
o tau te whito ia ki he kau misnare, kana e totonu ke mauhanga katoa ngai. Hangahi mea whekau atu mo e whonua mo haa te ihoni i he senturi koini e ua heo tau koini o lotu. Pe aku lahi pe ngahi mea ia ke whai ai tala noti ai. Ka kohi o te kei ke whakamaa opo lere e ku whakamaa opo koi ki he whekau atu mo e au mo e hala whanonga o e hau ai siasi we siriana i haa te ihoro me he ne hiki koi kamata pe me ne hiki koi me whare lotu mo tua ki he whai tuanga fo o koi ne whare lotu koi ni e tok whai whakamaa opo ia pe whai lawe ki ai i he ano huufik ono tatala o i maka. Koe kau ngau whakamisnale Piritania koe ni nana whalau mai ki Tongani i he whakatahi koe taf, ai a koe hingoa i toko tolu nei tānu iha te iho, ko Daniel Powell me Inglani, mo Samuel Galton pe he whoki kia Samuel Harper, ai a koe kau ngau whakamisnale ko toani me Inglani. Ka ke he e tok whakahoko ai tatala o i maka whakamanatu koe ni, ai o tuupe i he apsiasi saswe siriana tātaina Tonga iha te iho i he toko naki o i wike ni. Ka konga pēni ngā hipolokalama ko whakotūtuu e he siasi ke whakamanatu mo kātoanga i aki ai sentuli ua o i lotu. Koe ngahi o ngongo whakaloto whanua pēia, hoko mai o kahidiani ke whakamuimitaha mehemala e o i sipoti mō pieha o lie. I he whetaki ni mai komisoni whamawhola Tonga me potungau e ngahi ngau e whalota whanua pē mia. Malawa i ke whamawhola te mala e sipoti me whiau hi Super Rugby Pacific manoa ua no. Whamalo ke 8 minista me ka whaaki sipoti ai potungau e i whengau e aki ua whakahoko. Maloma tau ki whilongoa ki koe whakain ke mala e o e sipoti. O ku iai e toa meri e timi soka tau tahiwa whawhonua ki haola le lei he whaasinga pe ko vainga whaasi koe he ahoni mo timi atu motu kuki e pukai hasea ki he championships i he mahina ko September. Kono whahai ne ofisi kau taha soka antonga he teo atu ai kahawa tūlalo pe ki vainga whaasi i no sivi e timi ki he whiauhi koe i haa moa he whaasinga e tau. Neongo na e tukulolo Tūlalope Junior he ne urua ki whipaki mo Papua New Guinea he whiauhini ka aku whemau e iku nā he ahoni ka lawa ke ausia e tau mua ne wholawa e timi ki Rarotonga. I he ne pehe uke i takia Papua New Guinea te pire lau poini, me poine tolu he ne iku nā ke kai koe whaa ki he noa Tūlalope Junior he kamataanga o i wike. Rotonga ni ka toe hulungia e ka hao Tūlalope e whainoro rewa Papua New Guinea mo e tumotu kuki e tikite koe e whalau ki haa moa he mahina ko September. Ai e whoki he ne pehe o ku mau inga ai ikuna ki Tonga he wainga e ahoni pea ka toe hulungia koe whainoro e pea Papua New Guinea mo e tumotu kuki. I te me tau pe mau inga ia e kapteni ula whala so nasi pea mo ni timi tau tahiwa ke ikuna pea ka hulungia ko e whoki mai ai pe ki api. Kaike, o ia e toa meri e whai ako, loi mua vesi, pia mahola le lei, whaasinga ko ia o e wainga ne kaunai te i he whiawhi ahoni, pia mo korea i pe lotu, e mo i pōpō e kai o e whanua. Ko e mala e pia o sipoti. Ko e ngongo sipoti ia mō pia o die, ka koe whakaile vaini ki he whakamatala ea, i ono tuku mai me he senta whakamatala ea Tonga i whaamotu mo i no ke lelenga. Malo e lau maari ho ekipa mo lelea Tonga kotoa, tai tai reping mo tolu ki he tau whakamatala ea. Whatonga ange hoa wa whaa koe ka hako mai, tau ki hoko pepa mo e hako. Angi malo he angoe a haviri o au ki haviri hako ki he kotoa pe o Tonga. Te wanga maheni pe taimi o kuangi malo he haviri o au ki hako. Malawa ki ne omi hangahi uhatu mo tō maa. Ki ho tau ngā he vai whanua neongo e lahi peke alo maari e. Kai ngata ai o wake malo he pe au whatu mau, pia mi he Tonga ki he kotoa pe o tau ngā hi potu tahi. Ko wakaire vain ki he imisi satellite koe ahoni, mai no pene lahi alo maari e ahoni tau whai whanonga mai i he ahoni tuke he angea ngāhi. Ko ngā ao nei teke hake alo maari e pa me whatonga, ni o mea ngai uhatu mo tō maa pe, ha ngāhi whitu e ni tau te whitu ni ki haapai Tongatapu pa mo eua, ka ne lahi pe ke alo maari e ki ho tau ngāhi wahe whanua. I kai ngā tai koe haviri hange pe koe i au hātu koe ni haviri, mai no pena e au e haviri ki he
angi malohi anga o ke haviri hako ta tau pe ko tau ngahi wahe whanua pa pe fo ke tau ngahi potutahi i he ahoni. Ine pe o ke i tū pe ai whatokanga hako ke kotoa pe o tu Tonga, ke i tū pe whatokanga hako ke kotoa pe o tau ngahi wahe whanua pe pe fo ki o tau ngahi potutahi. O ke i tū pe mo whatokanga hako whare i ko ke ngai wakaiki ke kotoa pe ngahi potutahi koe o Tonga. Pe pe fo ki ke whatokanga peau ake malohi whatuk mau ke kotoa pe potutahi koe o Tonga. Malawa ke au e malunga peau ki he mita e nima. Aho koe nima ka hoko mai, koe whakaien ke aho nima ka hoko mai koe alomari eniu ne kei pure ia kei tuunga koe ia o ea. Pea kune kei o hake e haviri mangi malohi ange, pea pe fo ke haviri hako ki ho tau ngahi wahe whanua, pe fo koe tau ngahi potahi, pea me he Tonga, pea moe Tonga hake, kai ngata i koe ne angi moko koe ia o ea, pea me he Tonga, moe Tonga hake. E ke kotoa pe ho tau ngahi wahe whanua, ki he aho koe ia e nima ka hoko mai. Pea hene pehe malawa ki ne omi hangahi uhatu umoto, maa pe ki he whakaosinga koe ui ke kai lahi pe ke alomari. Kamatanga koe ui ke kahau, ke i tū pe alo tāmaki tene fōu ke whakatoke lau hifo, pe tene ngā onu e whiko tau ngahi wae whanua. Pe ko tau ngahi potahi, pe moha au whia, moha ngahi uha tu moto. A koe whamtala en pe me he pōni o au ki he pongpongi koe ia a pongi, mahinu pe tau whai whanau ngātu he pōni ia pongpongi e lahi alomari e pe o Tonga. Alomari le lei pe me whakatonga, o au ke whakatoke lau ki he ongo niwa, tuku e ngā ngai taimi e malawa ki au whia a whakakonga e whotunga koe langi ka e lahi peke alo maari e pōni. Hawiriu ke yangi malohi yangi pe o au ki hako, mare tahi e wanima ki he tolu noa i ha ngāhi taimi ke he kotoa pe o tau ngāhi potutahi pe fo ke ngāhi wae whanua, pe fo ke yangi moko koe e a pe me he Tonga, pe moe Tonga hake. Malalo taha ne fua mawhana, koe moko taha ti Krisio Sase, taha fitu taha walu ki Tongatapu pe mo e ua wanoa ki wawau. Ua taha ke o taha pai pe au ki he maalunga. Ki he maulalo pe koe moko ti Krisio Sase ua wha ki he ongo niwa. Fua matala ego ki a pongi, natula tatau pe lahi alomari e pe, tuke hange fotunga langi, malawa ke au whia whakakonga, pe malawa pe ki ai mga hai uhatu umoto, maa pe hangai wheituu, ko hipe ko o hake e he angi hako koe hawiri pa me he whakatonga, kai lahi ki alomari e pe ki a pongpongi. Malunga taha ne fua mawhana ki a pongpongi, ti Krisio Sase ua ono ki Tongatapu mo e ua fitu ki wawau, ua walo ki hapai pe au, ua hiva ki he ongo ni ua. A koe e taimi koe ia o e tahi, taumari e tahi o si wanoa pa me he tolu, hengi ia o e ahoni pe a maha toka ia, i he toi kuata koe ia ki hongo fulu, i he pongpongi a pongpongi. Koe la apa moe mahina, hopo e la i he ostaha tolu koe pa me fitu he pongpongi a pongpongi, hopo e mahina i he toi wafaa koe ia, ki he tolu i he pongpongi a pe moe ia a pongi. Aho e nima koe ka hoko mai ki Nuku'alofa pe mi he whalai te o au ki he tuusite e uke ka au, hoko pe alomari e, lahi a fua pe toenga koe ia o weekendi. Ka koe kamatanga e uke ka au, ngā unu mai alo tāmaki teni oma au whia, uha tu moto ki Nuku'alofa, pe moe maalunga taha e fua mawhana, ki aho nima ka hoko mai e au ki he maalunga koe Krisio Sase wanima ki he wafitu. Pe a koe taungatanga pe ki whawhini, fua maaloa tu mumea mai, ka mumea. Fo malohin kia inoke mo i kaunga aue senta whamatala ea, i he tuku mai ai whamatala ea whamui taha ko ia. Koe ka katoa i pei ai o ngonga li teo me televisa ni tonga ki he hauwani, ki mua pia tau mawai tuki toi o atuine ngahi tala nola lahi ko ia o e whiawhini. Hala ia whawhawhonga ka kai o e watahataha ka koe minista whanua tuki tātani ala fusmalohi, ki he maumau i a lao whini, koe hi koe ngahi tokoni nau interneti Starlink, ne tufaki i ewa i he tau ko osi, ne tuituni whamau a ngā, koe te tongia ki whakaloto i peko bribery. Whailonga i Brinisiata ka kātoa i ngāhi ngā whkalilei o holo whatwhala i whalelalawa i kolovai aneafi, pea teo atoa ha te iho ki he whailonga i a maka whamanatu e kau ngā whamisnale, ne nau tō tau i tongani o tānu i ha te iho, koe ko ngāhi polokalama ki he whailonga i o senturi unga o i Latu. Koe o ngongo ia ki he whiawhini a hopule lulu hongo fulu o sune, o ke whakaamu mea tonu atia ki hana te whale kotoa i he o tu Tongani. A tōi ne whakamanatu e lawa ki mō tō wakai ki ngahi o ngongo koe ni i he mā website i www.tbc.to. Malo e tau ki whi au mai, mō mea. Good evening and welcome to your English news package with Radio and Television Tonga News for this Wednesday evening, June 10th. Today's top stories. Ewa 11 MP and Minister for Lands found guilty of breaching Electoral Act with Starlink assistance distributed last year, deemed bribery.
His Royal Highness Prince Atta marked the completion of the renovation works on the Fatfatfala Ifalela Hall in Kolovai yesterday, and Hateho prepared to mark the bicentennial anniversary of the arrival of Christianity with a memorial stone dedicated to the early missionaries killed in Tonga. These and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest from the sports scene and the latest weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I am Popua Aho. The Ewa 11 MP and Minister for Lands, Survey, Planning and Natural Resources, Dr. Daniela Fusmalohi, has been found guilty of breaching the Electoral Act. The Supreme Court ruled yesterday that assistance in the form of Starlink internet equipment, which was distributed in the Ewa constituency last year, amounted to bribery. This case was brought by fellow Ewa 11 constituency candidate David Mau, who had previously been a member of Parliament representing Ewa 11. Dr. Fusmalohi is the third minister in the current government to be found guilty of breaching electoral laws in last year's parliamentary election. 5 ministers were taken to court over allegations relating to breaches of the Electoral Act. They included the representative for Niue 17 and former Minister of Finance, Lata Tangimana, Tongatapu 2 MP and Minister for Tourism and Infrastructure, Semesi Sika, Tongatapu 9 MP and Minister for Revenue and Customs, 17 Tomo'ua, and Wava'u 16 MP, also the Deputy Prime Minister and Minister of Justice and Trade and Economic Development, Dr. Latu. Only 2 ministries have successfully defended the cases brought against them, 17 Tomo'ua and Dr. Latu. The 3 ministers have been found guilty by the court and are now awaiting the outcome of appeal proceedings. At present, Semesi Sika and Dr. Daniela Fusmalohi remain in their cabinet positions, while Lata Tangimana has since resigned from his post as Minister of Finance. His Royal Highness Prince Atta yesterday officially marked the completion of renovation works on the Fatfatfala Ifalela Hall of the Free Wesleyan Church in Kolovai. The President of the Church, Reverend Dr. David Tahavea, led the blessing and dedication of the completed project, officially reopening the hall for use. The renovations project were part of the Church's programs organized in preparation of the celebration of the bicentennial anniversary of the arrival of Christianity in Tonga, which is set to take place later this month. There is special excitement among the people of Kolovai because the occasion also calls for the celebration of the Nasaleti School anniversary, which is believed to be the oldest school in Tonga as it was established by the missionaries who arrived with the Christian faith 200 years ago, and the school is now continued and is known now as the Free Wesleyan Primary School in Kolovai. And Hateho are preparing to mark the unveiling of a memorial stone dedicated to the early missionaries killed in Tonga as part of the celebrations of the bicentennial anniversary of the arrival of Christianity in Tonga. As Tonga approaches the celebration of 200 years of Christianity in the kingdom, various programs and events have been organized to mark this significant milestone, led by the Free Wesleyan Church and in collaboration with various community groups around the country. Hateho is among those villages preparing to celebrate with their own event, the unveiling of a memorial stone honoring the missionaries of the London Missionary Society, or LMS, who arrived in Tonga in 1797. In an interview with Radio and Television Tonga News, Fuiva Kavaliku said that 10 of the first missionaries travelled from Britain to Tonga in the name of spreading Christianity. Of those 10 missionaries, the remains of 3 were taken and buried in Hateho by Tuihateho Haveavea Si'i. These missionaries were killed during a period when intertribal conflicts and warfare were still taking place in Tonga in 1798. It is understood that the exact location of the graves of the 3 missionaries in Hateho cannot be confirmed today. However, historical accounts indicate that they were buried at the site of the First Wesleyan Church in Hateho.
Kavaliku further explained the importance of establishing the memorial stone as a way of preserving this history for future generations. The names of the 3 missionaries buried in Hateho are Daniel Powell, Samuel Goldson, and Samuel Harper, who are all from England. The memorial stone, which has been erected at the Free Wesleyan Church in Hateho, will be officially unveiled later this week. The event forms part of the programs organized by the church to commemorate and celebrate 200 years of Christianity in Tonga. That's your local news for tonight. After this break, sport is up next with Pierre Ollier. Welcome back in sport. The under-19 men's football team faces a must-win match today when it takes on hosts Cook Island at the CIFA Academy in Rarotonga. The Tonga Football Association says the team is preparing for its final group match of the qualifying tournament. A victory is crucial if Tonga is to keep alive its hopes of qualifying for the OFC Under-19 Championship in Samoa this September. The boys in red suffered a 4-0 defeat to Papua New Guinea in their opening match, leaving PNG at the top of the standings. Today's result will be vital ahead of Tonga's final match against Papua New Guinea on Saturday. Captain Ulafala Sonasi and his teammates are determined to give their best as they fight to advance from the qualifying stage. Head coach Louis Movesi has thanked their supporters and is asking for the prayers and support of the nation. And that's sports news. That was the latest sports news. Now taking a look at the latest weather update from the Whakamotu Weather Forecasting Centre with Inoke Lelenga. Greeting and welcome to your evening weather update. Strong southeasterly wind will continue to persist throughout Tonga for the rest of this week and also for the start of next week. Few isolated showers are expected for most part of Tonga, although will be mainly fine for the next 24 hours. Heavy damaging swell from the south for all of Tonga coastal waters. Taking a look at the satellite imagery, and what we observe here are just low clouds that are drifting in from the south into Tongatapu and Eua, as well as Ha'apai with some few showers. Nothing too significant for Vava'u and also the Niuas, except the wind was recorded fresh to strong at times over land and also for our coastal waters. Therefore, our current warning, a strong wind warning, remains in force for all of Tonga land areas, and also for the coastal waters, a strong wind warning, small craft advisory remains in force for all of Tonga coastal waters. Heavy damaging swell for all of Tonga coastal waters, and the height of the swell can be up to 5 meters. For the next 5 days, high pressure will remain to the south, far southwest of Tonga, and will continue to direct fresh to strong southeasterly wind, cool southeasterly wind for all of Tonga for the next 5 days. We're expecting also cloudy period with some few showers, but it will be mainly fine for the next 5 days. For Monday next week, a low pressure still develop to the northwest and will move into our areas, some showers and also some heavy rain. Forecast from tonight up until tomorrow morning. What we're expecting will be mostly dry, will be mainly fine tonight apart from cloudy period, but will be mainly fine for all of Tonga, as well as the strong south and also southeasterly wind, cool for all of Tonga, 20 to 25 knots, rising up to 30 knots at times for the north. Minimum temperature will be around 17, 18 for Tongatapu and Eua, 20, 21 for the central, and up to 24 for the north. Forecast for tomorrow will be mainly fine again, with some few showers are expected for tomorrow, but will be mostly dry. And here's the minimum, or the maximum temperature will be around 26 for Tongatapu and Eua, 27 for Vava'u, 28 for Ha'apai, and up to 29 for the Niua. Strong southeasterly wind from the south, 25 up to 30 knots at times. Tide prediction, high tide will be at 20 minutes past 3 a.m. later tonight, and low tide will be at 9:45 a.m. tomorrow morning. Sun and moon sunrise will be at around 13 minutes past 7 a.m. tomorrow morning, and also moonrise will be at 24 minutes to 3 a.m. later tonight. 5 days outlook for Nuku'alofa, starting by Friday up until Tuesday next week, be mostly dry, mainly fine for the rest of this week. For the start of next week, we're expecting some showers for Nuku'alofa, and the maximum temperature will be around 25 to 27 degrees Celsius.
And that will be all for tonight. Good night. Thank you to Inoki and the team at the Tonga Met Service for that latest weather update. That wraps up this hour's news package, but before we part, here's a final look at tonight's top stories. Ewa 11 MP and Minister for Lands found guilty of breaching Electoral Act with Starlink assistance distributed last year deemed bribery. His Royal Highness Prince Ata marked the completion of the renovation works on the Fatfat Fala Ifalela Lava Hole in Kolovai yesterday. And Hateho prepared to mark the bicentennial anniversary of the arrival of Christianity with a memorial stone dedicated to the early missionaries killed in Tonga. That's your news package for this Wednesday evening, June 10th. For more on these stories, you can visit our website at www.tbc.to. Join us again tomorrow for the latest local and sports news and weather updates. Now, from myself and the radio and television Tonga News team, thank you for joining us. Have a good evening.